İki deriti. Nereden geliyorsunuz? Mars'dan geliyoruz. Nereden? Afganistan'dan. Afganistan'dan. Evet. بنزیک بونا ماه ایلونی کو امریکای بریاده حتی وی مهی تمامی جه افغانستانی درکوم ریخستنا طالبانی جلوی در روش بروش باندورا خو زیده دکم. جبر زیده بونا باندورا طالبانی لافغانستانی بو ترکیه هجمارا پنابرین افغانی کو درباس باجارین باکوری کردستانی دبن زیده بویم. حتی دروژین داویدا روزنامه‌وان کرد روشن تاکوام لباجار وانا باکوری کردستانی دیمنین درباس بونا کومن پنابرین افغانی پار بکرن. درباری وان دیمنن در وزارت کارین دربیا ترکیش داخویانی اک راگهاند او گوت نراسته کو پنابر درباسی نو خاکا ترکیه بونم. لیبلی لگوری سروک نوانده لیکولنین پنابر و کوچبری متین چورا باتر روزانه هر کم 1000 پنابرین افغانی جسینورین ترکیه ین لروجلات درباسی نو باجرین باکور دبن و هر کو طالبان لوی در خورد دبم هجمارا پنابرانجی زیده دبم. 1000 kişiye varan bir artış oldu. Rojane 1000 kes ji sînorên Tirkiyeyên li Rojlat derbasî nava bajarên Kurdan dibin. Hatina penaberên Efxanî berê jî hebû. Lên hal gel ciwanan, malbat, bijîşk û karmendên dewletê jî weke penaber derbasî Tirkiye dibin. Ji ber alûziyan. Li Efxanistanê kaos, şerê navxweyî û bandora Talîban zêde bibe, pêleke penaberan ya bi milyonan kesî dê berê xwe bidin Tirkiye. û taybetî jî dêl bajarên li ser sînor wek wan û agirî bicih bibin. Li gorî beşek pisporan ji korapşa li Efxanistanê dişopînin, li pêşiya Tirkiye du riskên mezin henin û lazim e Tirkiye li gorî wê yekê tev bigerim. Afganistan'da son 6 ay Li Efxanistanê di şeş mehên borî de 233,000 kes neçarî cihê xwe terkandine. Ji ber bi bandorbûna Talîbanê pêleke mezin ya penaberiyê bo Tirkiye li ber deriye û egera şereke navxweyî jî her ku diçe zêde dibe. Ger Tirkiye li Efxanistanê bimîne û hêzên xwe zêde bike, dê bikeve nava şereke navxweyî de û dê zirarên mezin bibîne. Li gel vê yekê heta meha îlonê dê zelal bibe ku dê çiqas penaber bên Tirkiye. Lê ji niha ve bi milyonan kes ji bo ku bên Tirkiye berê xwe didin ser sînoran. Her wiha li gorî daneyên fermiyên Wezareta Karên Derveya Tirkiye di 4 salên dawî de ji Efxanistanê 400,000 penaberên Efxanî berê xwe dane Tirkiye. Lêberî saziyên penaberan dibêjin niha li Tirkiye di navbera 500,000 heta milyonek penaberên Efxanî hene û zêdetir li bajarên Bakurê Kurdistanê belav bûne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.